फरायसालिमायाव दिनै डिफारेन्टलि एबल जायखौ जों डिजेबल होनो बेनि सायावहाय मोनसे वान डे नेसनेल सेमिनार लादों। बे सेमिनाराव लानायनि मेन खारनानो जाहैबाय जोङो बे डिजेबलफोरनि थाखाय मा गभर्नमेन्टआ बा जोंनि ससाइटिया मा खामानि मावदों बा बिसोरनि अबस्थाया मायाव दं बिनि सायाव लादों। खुब मोजां इनिसियेटिभ बियो। मानो होनबा जोङो बहुत टाइमाव डिफारेन्टलि एबल जायखौ जों डिजेबल होनो बिसोरखौहाय माने मिसआन्डारस्टेन्डिं मिसआन्डारस्टुड खालामो आरो बहुत टाइमावहाय बिसोरखौ जों जा बिसोरनि फेसिलिटि होनांगौ बेखौ होआ। दिनै बुंनो थाङोबा बहुत कलेजफ्राव इउनिभार्सिटिफ्राव डिजेबल मानसिफोरनि थाखाय नोङो क्लास एटेन्ड खालामनो थाखाय जों फेसिलिटि होनो हाया। बबावबा रेम्प गैया, बबावबा लिफ्ट गैया। जोङो नट अनलि इडुकेसनेल इन्स्टिटिउसन्स इभेन कि नोङो हस्पिटाल्सफ्राव ट्रेन्सपर्ट सिस्टेमफ्राव गुबुन नों सरकारि स्कुल माबाफ्राव अफिसफ्राव जोङो माने जाय मानसिफ्रा डिजेबल सोरबाया मेगनजों नुवा जानो हागौ, सोरबा थाबायनो हाया जानो हागौ, सोरबाया खोनाया जानो हागौ, बेफोरनि थाखाय जों खुनु फेसिलिटि बानाया। बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो थाखाय बेफोरबायदि सेमिनार खुंनानै रायलायनानै जोंनि ससाइटिया, जोंनि सरकारा, जोंनि फरायसालिफ्रा, फरायसालिमाफ्रा मा खामानि मावनो हायो बेनि सायाव रायलायगोन। रायलायनानै जोङो बेनि दारैनो जोंनि ससाइटिनि मानसिफोरखौहाय जों मिथिहोगोन जे बिसोरखौ जोङो मा फेसिलिटि होनांगौ आरो बिसोरखौ जों मा हेल्प खालामनो हायो। आथिखालाव लाइमोन स्टुडेन्ट इयुथफोरखौ गोबां जिहेथु जौ जुवा ड्राग्सजों गफबनानै गोबां लोरबां जानायखौ नुनो मोनो। बे बिथिङाव सारा मा बुंगोन? लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो मोनसे खोथा बुंनो हायो। लाइमोनफ्रा जिहेथु जोंनि हादरनि हारिनि जोंनि फिउचार, बेसोर जेब्ला फरायफुनाय टाइम बे समाव गाव गावखौ फरायनायावल' बावसोमनांगौ, गेलेनायफ्राव बावसोमनांगौ आरो दानि टाइमाव जे मानसिफ्रा नों सिगारेट सोबनाय, जौ लोंनाय, ड्राग्स जानाय बेफोरखौहाय एभयड खालामनांगौ। मानो होनबा नोङो जेब्लासिम लेखा गोरों जाया आरो नों नट अनलि लेखा गोरों, नोङो जुदि बे ससाइटियाव जोंनि इन्डिया बायदि जेराव माने पपुलास मोनसे कान्ट्रियाव नों जुदि गावखौनो थांनानै थानोबा नों मानसिया स्किल जानांगोन, गोरों जानांगोन। जाय मानसिया गोरों, खामानि रोंगौ, बेफोरबायदि मानसियासो जौगानो हागोन। बेनि थाखायनो एटलिस्ट इयुथ टाइमाव, फरायनाय टाइमाव गासिबो जिनिसखौ नागारजोबनानै फरायनाय आरो खामानि सोलोंनाय बेयावहाय बयबो गोसो होनांगौ। बेखौनो आं खावलायो। थेंक इउ। नेशनेल सेमिनार এখন অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে আৰু সেমিনাৰখনৰ নামটো হৈছে আপোনাৰ আমাৰ টপিকটো হৈছে কাৰেণ্ট ইণ্টাৰভেনশ্যন ষ্ট্ৰেটেজিজ এণ্ড ইনক্লুচিভ প্ৰেক্টিচেছ ইন দ্য ডিছেবিলিটি ছেক্টৰ উইথ স্পেচিয়েল ৰেফাৰেঞ্চ টু ইণ্ডিয়া। আৰু আমাৰ যিখন নেশ্যনেল সেমিনাৰ আমি অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ, আমি IQAC গড়েশ্বৰ কলেজৰ কলেজৰ হেৰিত অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ আমি। আৰু লগতে আমাৰ লগত কলাবৰেশ্যন কৰিছে ইডা ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ফৰ ডিফাৰেণ্টলি এবল, আমি শ্বৰ্ট ফৰ্মত ইডা বুলি কওঁ। তেখেতসকলে আমাৰ লগত কলাবৰেশ্যন কৰি এই আজিৰ ওৱান ডে নেশ্যনেল ছেমিনাৰখন এদিনীয়াকৈ আমি চলাই আছোঁ। এতিয়া ছেমিনাৰখন চলি আছে আৰু ইয়াত আমাৰ 30খনতকৈ ওপৰত গৱেষণা পত্ৰ ইয়াত আজি পাঠ কৰিব আমাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা গৱেষকসকলে। আৰু লগতে এটা ভাল খবৰ জনাব বিচাৰোঁ যে আমাৰ গড়েশ্বৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ গৱেষণাৰ যিখিনি সমল, সেই সমলবিলাকক আমি সুন্দৰকৈ আমি এখন কনফ্লুৱেঞ্চ বুলি এখন কিতাপৰ নাম দি আমি এখন এডিটেড ভলিউম এখন আমি আজি মুকলি কৰিলোঁ। আজি আমাৰ সভাত সন্মানীয় ডক্টৰ বীৰফুং নাৰ্জাৰী ছাৰে, জইণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰাৰ বডোলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি, তেখেতে আহি আমাৰ চিফ গেষ্ট হিচাপত তেখেতে সুন্দৰকৈ ভাল বহুমূলীয়া উপদেশ দি তেখেতসকলে সুন্দৰকৈ এটা বক্তৃতা প্ৰদান কৰিছে। আৰু তেখেতৰ লগতে আজি আমাৰ ইডাৰ এডভাইজাৰ ডক্টৰ ৰমণী বৰ্মন ছাৰ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। তেখেতৰ আৰু লগতে ডক্টৰ জিন্তু শৰ্মা ডাঙৰীয়া, তেখেত ইডাৰ ডিৰেক্টৰ হয়, তেখেত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। আৰু ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ সহযোগী অধ্যাপক তেখেত ডক্টৰ মুকুল পাটগিৰি, তেওঁ আমাৰ ওচৰত আছে। আৰু তেনেকৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ দ্বাৰা
আমাৰ আজিৰ যিখন নেশ্যনেল চেমিনাৰ সেই নেশ্যনেল চেমিনাৰখন সুকলমে সুকলমে আমি অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি আমি সকলোৰে ওচৰতে আশা পালন কৰিছোঁ আৰু সকলোকে সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ।